Edio Jara Kilo member Duchu Medulman Magaloni Kachoka Madit Anamorwu a boy who PJ Mautic at Timone, Pingate Mautic and me, but Dano Pitam Mautic and Lene, a boy this one. Wema unu winyo kombe di enemy la punta masco o kerayo ena yo boy weni enemy and the point material principal me call teacher training college in Olara so ena yo boy weni enemy chidong weni enemy wadani to pajo utiro wa ena Gin Mugor, what in can, Hanachi can keep Michael Tebere, what you can chill, or what I'm going Michael Tebere, Eti Kilu Yob, Major Mawatika Yamone, Combe enemy. Chia Dulma Waloni review group, Bagana Kero Church, Ma Lodir, Ma Pat, Bucho, Ma Maro Pur, Ma Pat, Locom Quan, Locom Pu, Locom Chan. Chi antique in your Magitica Church and a name Keroneka Chiel, where Kia, Nim down a Pongdwongo, and Benenge and below Machia. Well, what command ne? We ma winuni do terojambi duchu. In mu where teen would take a tute, and I yet to Pajo. To Pajamakobu, Umuanya, Chuli Wall. Wachi be a muni metal pajo. Yama one wadon. Udirugilo pito pajo chalo charo lo. A tin with charo machalo meno. What timu jim machalo meno. Meno kero to pajo. Pay no gin good legoni neno mo. A churi be very chere mato pajo no. Oh, mau monya pajo walk in my company. To pajo batika. Lok perani itu aro nane idulario madon dul mukwa je manem wanani chantie wanani lara kito ki ore mutika dimelo komom wanani quanta lo tieno ma ko bedini uporo wa pandong perebot wa ko bedi ereni wanani iyo ma papa dire chi magi je ma wan Nano, ma wang wa nano, ma atira nege tua wachi, je ma maro dans le beau bord wa ko beru poro wa dans le pere menor wa mu ko meto palma otiga lo yeni wa mario meto pa joni pien penen ki wan mero je matika teme ine wa itamwa ichwinywa penen ki wan Nyero mawati kwere kom luwot wa chol chui mawati kwere kom jirane wa awa mayam wati kwere dong pere wa kera wa petek chal kimayam John yam wan lu tij lu kere mape wache dong pere tela mayam no achuri ki ngegi petela wilo bolong pe Uganda ke ken kom beri dong pere matien lokeni jemmi mapol mapenen Kiwan, ento ena you know where I the man actually a dama the one with chewy. Down chiro cho a chula ye do tea, petty again po be quality and the more below log mada, po below log goba, po bella buami. Man I know where Kimi war for a chuli kill a chuli war my bear. She don't come bedini, wapore Romarioni. When log me down lobo, what pere one do taking you, Malucha, Malo Duki, Uganda. One wado don't, Chian Malo Duki, Uganda. Hey, Bini Kitwa, Inerowa, Itelawa, Waporowa. Kidum, Ba Padani, any Rumuwaki, Kawang, Ken, or to a chama, Nimange, Rumuaro. And there you were. Wachaho le tamba mono kijo mo wachaho gwele chide dwe mario wa mo ni kongjo mo manok bube pin ije kalpa ngate mo ikinwa wa bere pin na kasero ije kalpa minwa chief justice of window lo le tam dwe ma bero wa luo ka choka mo kene ma didit makar ma dwe mario wa bere pin wa le tam inge madong neno
pe wanero ditte tutte lacce wai con che nero ne che per ne che murie be quelle nyimwa ade ngi wa toro ngwe o ye chi wanero mene ka choke mo kwa wanene ka choke mario kai ngi wa cha ngwe o ye du ko ba pat ki ma da ne na wa je ka wanero log me kwan ne ni ka wanero log me ngom ne ni ka wanero log me chan ne ni ka wanero log ba pat chỉ đồ đi nó mà chỉ khi nó qua bề pin bút quẹt bút chơi mà chơi pin mà đông có bề Michael Tabere khi dul một cái mà cái pe canteen cái chỉ cái gì mà cái rồi cái chiel Professor Kenyera boya cái chiel khi Charles Dodoth là ngồi khi giờ một cái mà uống bề bát cái đi Pongdwongo cái chỉ cái rồi chơi man cái chiel vậy anh nó bên mà chơi plan muốn luôn để plan me roccia Acholi woni roccia Acholi lemon kitare pino Acholi ni a plan for rebuilding Acholi society kidong bene pira tek twalde woneno long doro pajo yam cholo diro wagi doro pajo wangeri man gwok pete man din maraj pe yeni tin daro bu ben makirgi ti line diro lagi dor pajo ko be dor pajo dong pere botwa na te mo ni timung gin ma e miro wel kiri wok bayam dang pelero mete mo ne chirme yabo dero pala wori chirme teo nim pala wori wala pulo ki poro je ma yam pech le lero mete mo ne dong te ka teme ko be di kinwa udah je menino duchu ci pere tek ni ikin je mo mir watim we ba keme ki to pajo ere me dugo chieni ya chuli doro pajo en we go yubi podan giluoni you me doro pajo ka doro pajo ci ba be live ka doro pajo ci wa yilu pajo ka doro pajo ci kit wa lokke ci dong e karmo bere ki ka chokario ma teme Kampala ka choka mo kena wakelo gi pajo kan igulu warwate kilo dirme dini warwate kilo terame district warwate ki dul ma pat ci do wono ni tamo no gi bere chalo kulu bateno teno ma do mero gin gu jogo ku chire kulu madit te do be bere Gure me Pongdwongo school me Samuel Baker school ma bitti me di chake ni be Pierre wa bero me du eneni io e Pierre rio we abongwen me du eneni chi mana ye yup ma wa ti ye enu funa bi wa je ke kore ina ngo ma ti mo e Gure me Pongdwongo yo ngo ma tam numero beri aduogi me Gure Pongdwongo donc gina ngoma un ma chalo member me forum eneni kilu tua mo kene o twati me meteno we wa wuru ka chiel ata abimi engagement la chien we ka were Omera Michael Tabere wa ma chie en be die enti die yubi ki come apoyo uno the member me ka chake ma det ti be mada na reportano kimele yutam e lok meto pajo buke mo ene gina chel mano ni pera tek mamero liquid wo ena te command kwed ma wa kwedo jimmy ma wa cha nongo ne lok mo ya bukati malobo kwed eno ni onyo koyo nyich e kondano pien inyang kore pingo ye kama wati yeni pingo chol pinyi ini tika buwa primero biana chinero nge tutwale bulu ya choli mero cha nyang ni lobo ini ni deep ki lobo ni neno ki pinyu rumu in miero bet neno ario neno me achil pini ene an la tera chuli ati ngoma chuli kan wati Uganda kan neno ali tiento ti neno chelo kene mapir neno eno ni ka wahi nen mabe miero ke
kwanye hoki Acholi maiti yeni ichunki wow kade nem Acholi ni ki wow. Now step out of your own skin and look back at society mamegi. Now kan inano Acholi keep nem a real enemy chimwa itaho yape yang moko pingo wati chamni chene na wa itaho yape meni yang de makoma kumbedi inano dantri lok bapol ketika di wakuman loka ngom loka balalu loka chan loka ngom kape kai ki Acholi kan chi na wa ibi ba ho dogi ki ko ka ti en to kai ni chung ki wa okay cha hôm nay nó biết cái bên này chứ để cha hôm nay ăn pingo nè mà điệp là anh chị này đi mà điệp mà đã bắt qua cha cái tít cái lo nhà mà cái chế để chính ông này cho mà cái chơi này bây giờ miêu cái strategic plan kita wang cái gì mà cái chế đấy wek dano da wangi pu more ye total bien yo ati kede pe don kwanye but pm pe wati yu ki jemi mati ko ringa to wenye we hodano na yo Johnny Berry ni ki kwanyo ki bode kede na you know me yo guy na Uganda Bureau Statistics timo households that get aquatic work in Uganda inoni chan badit lo Uganda ti Batwa ina pingo kuno inoni watiki 40% of and arable land may Uganda ti only 35% of Uganda's total land surface. Now coffee land ti Acholi and population may Acholi pe 4 million a Rio. Iko million, pitan million a Rio ni. Petika taking 40% of the arable land. The rest of the 30% on 60% of arable land. Chiwan mawati on the on the 40% kumaka taking on ni mabe. Itamni no Uganda tukana na wati wangu. Wagi wai Johnny cha iko ngom yo kipol ki wana no ngi tiki ngom yana you know me ko be diga worry Acholi ido to kulu wen nyanya nyo kape ibi no la rock ena tika fur nyanya ki kape pian wan wa cha pe wo ngi tiki ngom wa madon producing gross domestic product ma tit loyo second to Bagisu in Uganda, but baby no ni lutena Acholi ena tika tiu gross domestic product ena ni rocket ken ena tika tiu don ingoma Acholi tido ngundo tamani Uganda so ken ena wake wango ina ena wa yuki cha beginye yuti temo jemi so wana ena mero wa chinyo pege kidmete ina street gulu city kind dukan mai no pong mano ina ni biachara ti ne ye ino ni leba Acholi dong pe leba Acholi dong ke ko hoy dogola de winyo leb mapa itu kan wana Acholi wacha pepe waroma te biachara yo pi wasiti wadong kita kacoro apa so Jimmy ini ene kwet ma ini cha honeno kita ambassador wa kere ni tije me intangible ini ene madit na lawyer ni ene chan madit na wan tika face enu neki e wich ngat mano chak loko neki tamme kita tije ni na kere ai we ititi ene won bulu wan ke ambassador gi wan dong general here 24 no dong what 8% again dan matie about
40 years or 40% of Uganda's population. Uganda taking the second largest, youngest population. So Jimmy need no mere big kid emo. Nika one bulu don't what doing waiting mongo. Yeah. Mano yana tamani a mean we ikit kwet ma wa kwedo ki Jimmy we kateke situation e oni we wacha tiki we were met door lonyo ma wa well, anyway, I made Gimara kadong Badu Bori. Paul Kari, Inango, Mao Kelewa Kama Wati Yeni. And Louis Peroma Wati Yeni. Nagama Tiguman. Ni Soju, Udiwa. Wong madit malo duchu era ye de kante mo ka piera rio ki wiye ento maka duchu kero dano ikawiye ikit magi kero ko dikidano ikiram chiu chero chiu unero pajo wawo pe amiro wachwal kar malach tutwal mekwedo and give me the bere mekwedo ne giluong ni historians one mo kana bere ba church mama and luita pe mapira ta kombedini ereni pero ni to pa do uriebe nyimwa it is quite a life of its own. Kiri ka ngoyo kero kiri ka luero agen chima pire tek malo duchu wa keme kito pa murie be nyimwa ni pe wa me mede me kwero ubiru ni ning mene mo ke wo mene mo biru Batwa me kito pa ma ko be durie be nyimwa ni na bo balo ke da ke achiel pende do jembo abi lo ba pol ma maro Gure me Pongdwongo la chien ye ma lu ni background me you be any Yes,